wasekhaya kwaNcamalala iphuma ngaphansi kwestructure umkhonto wesizwe business movement iUBM engazwakali kahle ebantwini ngoba iyona enqola enamandla akhona amanye ama-comrade esinawo kwi-business movement ngiyambona ubaba uMsezana i-comrade leli esinalo kwi-UBM kafushane nje bafowethu ngoba isikhathi asikho nale ndoda engihamba nayo iyaphuthuma kodwa ngiyafisa ukuthi as much as sekushiwo konke owethu ukuthi sihlale sibe discipline ngaso sonke isikhathi inhlamba nakho konke okusiqeda amandla masisaphusha umkhonto sigwinye ngoba siyayazi ukuthi i-purpose yini ubaba uNcamalala kukho konke okwenzakalayo njengoba umkhonto kunova nje i-discipline kuphela ababheka ngayo akaphenduli umuntu kuphela ufake iyalo nemfundiso so-ke nathi uma singayibamba lapho sizokwazi ukuthi siphumelele njengoba sifuna ukuphumelela ngo-2026 ngiyanxusa-ke ukuthi uma bekhona abanye osomabhizinisi abakhona kule ndawo engathi bangasheshe bayazi sense of belonging ngoba uma kufika u-2026 nathi siwumkhonto ngeke sivume ukholo osomabhizinisi bakwagogo so mawusomabhizinisi kusukela namhlanje usafuna ukukhula nasebhizinisini kumele wazi ukuthi khona umbutho okuthiwa i-UBM umkhonto business movement. We have a national structure, we have a provincial, we're busy njengamanje trying to infiltrate kuma-region nakhona so that abantu abalekelela umkhonto kube clear mangabe sesingale ka-2026 sesiwinile sazi ukuthi osomabhizinisi abathembekile kumkhonto sisuka nabo kuphi ngoba lento enzoba uNcamalala ukuthi athi akube khona istructure sosomabhizinisi wathi ufuna ukuqeda lesi sigaba sokuthi komasipala kube nama-politician kumbe kube nama-officials agxishwa imali emaphaketheni ebese ngabasasebenzela umphakathi kube nosomabhizinisi oyedwa othola imisebenzi ewuthela bazokhula kanjani osomabhizinisi abamnyama uma kunosomabhizinisi ogxisha imali emaphaketheni ama-politician so-ke into ecacile nje neqondile sifuna ukuqeda impohlakalo emabhizinisini nakuzo zonke indawo la kufuna kuthuthwe khona abantu abamnyama sihambe ngokulingana kuya phezulu inhloso yomkhonto wesizwe is to see development hayi lesuppression ekhona abantu ufuna bakhule emabhizinisini ngokulingana kungabe khona osomabhizinisi abacebe kakhulu kodwa khona abahlupheka ngisho sebeyitholele umsebenzi yokusaba ngoba bayasuppresswa asiye sonke phezulu ngokulingana i-UBM ikhonela ukuzobhekelela zonke lezo zinto ngisho ngathiwa sesiwelile ngale kodwa siyokwazi uku-identify abantu okumele basebenze baparticipate emsebenzini etholakala esiphethe umkhonto